Okurigirira habarukwatwaho ahanshonga z'amaka nibagira ngu nibatunga emishango 30 buri kwezi ekiri kumanyisa ngu buri izooba nibatunga omushango gumwe gw'obutabanguko bw'omumaka. Father Venancio Obusobozi orubwana mukuru wa Katosa nagira ngu bo nk'abanyadini barihire no kwakira emishango aho abantu barikwitana barikwihirira obutabanguko bw'omumaka. Tonde ekintu ekirikututeerera okutiina muno kikatuteera ibanja ly'okugaruka hali Mukama harulengo rweka nikyo ekintu mu Lungereza kibakweta domestic violence, okurwana entaro n'omwaga omumaka. Ekintu ekirugiremu obwisi, kirugiremu amaka kurwengeso kandi kirugiremu abasaija kuleka obujunanizibwa bwabo n'abakazi kuleka obujunanizibwa bwabo. Father Venancio nayenjera agira ngu nibenda kutandikira hamaka ahabwo kugira ngu batizire ngu abantu batitina Ruhanga ekirugiremu obutabanguko bw'omumaka. Omusomo guno nigutandikira haka honyine ha family ija kuratwa heka hano hakweterana kwa abantu bona tukatandikira enyuma ntwegesa abantu omumaka okuruga mu small Christian communities hakelezia ze mugongo okwegara bushaka twebembizo omutwe nigugumu twaruga hamaka twagenda hakelezia ya bulikiro naho musomo nigugumu gwabayo twaruga hamakelezia ga bulikiro twagenda habihanda rundi sub parish rundi hika omusomo nigugumu hati twantwenda kumalira na rulengo rwa parish twebembizo omutwe nigugumu nebigenderwa nibyo gumu arabushaka biro abantu nibarora nkoku ensi yona nesane gwirira stane na yongera ekibi nikiyongera so nabweke bagonzabwa abampuririze bona urundi abakurikisana kyange nimbaterera no kubahabura behire kimu Mukama okukiraho nko kubatahana bakora. Abakristo habarukurenga 10 nibo betabira mu kiterane eki ahakelezia ya Katosa kandi batumanyise ngo Ruhanga yo naija kukora byabo. Mukama kunsumura kunkiza endwara kusabire kayange kutunga obusinge kandi ekigaro cyo kitwino cya Katosa Mukama kisumura akahemikisa nyingi muno nuko tukatunga obusinge na Ruhanga na muno ekindesire amushomo guno no kugira ngo mbase kukizibwa abo kwanka gwaro bugweire mazire enyaka mushanju buranteganisa amagura gakasharara imikono yasharara kandi nyine kwikiriza ngo hariho abasasarodoti bano sitasi birungi n'abafaza basobora habwe ibintu nje barakira gukora no kutamba kona ndatekereza ngo ndaza kuruga hano mfumo bwige. Omutogwe kigambo cy'oruterano ogubiye n'ugamba hakwikiriza konka kandi abakora aba nibagira ngo bwahata abantu tubakikiririza mu Ruhanga kwegana bikiririza mu sente. Ekiterane eki kitandikire nyuma abaziho kandi kyendera nyenche kalorwakana. Gasha kwa Daniel Bingana.